bang, jersey lawa Oi. fans UMD ke? Saya mau pada penyokong Lembah Kelang punya football team lah. Maksudnya support local team lah. Ya, local team. Especially kalau team based on Klang Valley lah. Saya support lah. So sebenarnya fans siapa? Fans team mana? Kalau number one, of course lah, Selangor lah. Oh, Selangor. Fans Selangor. Okay. So maybe boleh namakan 3 player UMD ke? 3 player Ke banyak sangat tu? yang saya kenal, Shibam Pillay lah. Shibam Pillay. Bekas player Perak tu, saya kenal tu. Aku boleh tahan dengan main tu. I see. Captain VM Damansara. Captain. So dia punya top scorer tak kenal? Top scorer dia, saya tak follow lah, tak ingat. Top scorer dia Syafizi Iqmal. Syafzi Kemal, top scorer dia. Tapi dia baru transfer out Anwar Sisay ke Negeri Sembilan. Saya pun sangat tak expect Stadium UM ni jadi venue Piala Malaysia, tak expect lah. Biasa kalau stadium macam stand dia belah baki dia, belah sini kosong, biasa tak lepas Piala Malaysia punya venue, tapi tu lepas tu. Okay, ni first time lah Liga Super punya team main dekat arena ni lah. Saya rasa first time. Okay, maybe prediction saya harap maybe saya prediction maybe team, of course lah, team Liga Super menang kan. Jadi saya harap team Yabi Damansara boleh bagi fight sikit lah. Dan jaringan saya harap maybe satu. Jadi dalam dua sama banyak sikit gol lah, bagi meriah sikit. Okay, thank you bro, have fun. Okay bang. Ni kira macam dah lambat ni bang. Oh, ya. Dah start. Okay. Okay.